Agun men beenwani qawmu tarakki kuran rayitun mussandiwan fudun teriwan gedor verikan emmenna libigenda wazifa ge fursatu huriha rayitunna tafaat kurumen neti libena kan yaginwa agun menge sihi kan kama tawlimi kan tatta ad ijtimai huriha kan tatta kevves agun men beenuwa femwara genda agun UN ga wahaka dakkamu yolan kurin agun beenume deha saali sanneru eimi vihi aharuge master plan ge muddat terega anna aharen ei deha saaliha hame dairuga agun menge GDP ge mingada adi jumlako human development index gaya huriha gotakum ves divehi rajya ki developed nation ek gotuga developed nation ekge status libe gawmaka deha saaliha hame daruga hadan beenume e hisab awmenna deveni warak gina kantattake korevige warak gina angalun kantattake rangalus korevige taraggi korevige ijtimai gotum ves adi umrani tarek gotus eksodi taraggi gotum ves warak gina kantattake korevinche high expectation aim kuramvi emme macha enamas azumaka ekuga ekuerika maekiga qawmi visnumegga emme masekofiya hasil kurevena kantattange honnani miradu kurviya miyadumi feshe masakke rajyege huriha rashika kuriya gendana tiuriha befrunga bæru maekiga komme rashegge rayitum ves mi plena ecce vidalu wanche